Lovha ḓuvha ḽe ḽa vha ḽi tshi tou nga ḽitambya musi vhoramafhungo vhe vha vho lindela nnḓa khothe vha tshi kona u topola kana u vhona khonani ya tsini ya kale ya Senzo Meyiwa. Nga vhuya vhoramafhungo vho fhedza vho humbela pfarelo nga murahu musi Madlala o swikisa mbilelo yawe phanḓa khothe. Musi zwithu zwo no vhuyelela ngonani, vha muṱa wa Meyiwa vha vhono vha na fulufhelo uri thhanzi ya u thoma i ḓo ṋetshedza vhutanzi vhune ha ḓo thusa vhukuma kha u phuletshedza kha mulandu uyu. Madlala ndi we a thoma nga u ṱalutshedza zwo bvelelaho ḓuvha iḽo ḽe tshiwo tsha bvelela. The person that came in was carrying a firearm and he had dreadlocks. The person was shot. O dovha hafhu a ṱalutshedza uri nga murahu tshiwo tsha u thuntshiwa Senzo Meyiwa vho mu gidimisela vhuongeloni, fhedzi vha tshi swika vho mbo ḓi vhudzwa uri o ri sia. Mbudziso yo vha ya uri ndi vhonnyi vha dzhena nduni nga khani vha thuntsha Meyiwa. Madlala wa khamadza vhathu vanzhi nga murahu musi a tshi sumba muhumbulelwa wa vhuvhili ane avha vhongani thanzi. Here's this man with the blue t-shirt or green t-shirt. He is the one that was held by Tsengo. Sorry? He's the one who had the cut beard that was cut or shaved. Fhedzi vhaimeleli vha vhahumbulelwa ndi kale vho thudzela kule vhutanzi uvho. Kelly wanted to give the firearm to the deceased. Do you mind to wait for me to finish and wait for the interpreter? What have changed now? That's when a shot went off and hit the deceased at close range. Khonani ya tsinisa ya Senzo Meyiwa o dovha hafhu a ṱalutshedza khothe uri Kelly Khumalo o landula u vulela mapholisa uri vha dzhene muḓini wavho wa Malberton, tshipembe ya Johannesburg, we vha tshi dzula khawo na Senzo Meyiwa. Vhaimeleli vha vhahumbulelwa vho bvela phanḓa na u vhudzisesa Madlala vhutanzi he a vhu ṋetshedza ha uri Meyiwa o thuntshiwa nga muthu we a vha nga murahu, ngeno muvhigi wa tsho ḽa umufu wo sumbedzisa uri o thuntshiwa nga tsha phanḓa. Tsengo ya mulandu uyu yo fhiriselwa phanḓa nga murahu musi muhumbulelwa wa u thoma o ḓa na vhaimeleli vhaswa.